Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemawi Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan mancing, casting lagi, mancing cumi dan juga mancing sabiki ya. Oke, hari ini saya akan memakai joran baru dari Daido. Oke, Daido Thalassa teman-teman. Oke, lemparan pertama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada sembaran. Trek. Apa malu? Wah, ada apa hebat bah tu lepas. Oke, kita pindah ke samping ya teman-teman. Di tengah nggak mau makan. Kemungkinan cuminya main ke pinggir. Oke. Airnya bagus tapi nggak ada cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ji, Cái mạng nó mà không được đây. cái này được. Cái máy kia mà. Cái bạn ơi, cái bạn ơi. Oh man. Amis ah. Baby cumi. Akhirnya Daido Thalassa amis ah. Ke? BRT wow dah buah cok. Kau thì gua. Kau thì gua. Feeding gitu. Bon cabai ya. Nah, hasil bawang Irfan ah. Remong. Kuliran. Cumi nggak ada. Cumi kecil ke dengan ngajar apa aja. Bawang Irfan ah. Pisang. Babo. Hai đó. Acok you le. Kim bút nó. Đi đây. Đi. Mana? Ada ada. Kilo. Lagi. Ya, jatuh. Pisang. Lagi emak. Buah jalu. Anak ke ya? Ada mana ni? Dua orang ke cu. Kita masukin dulu biar nggak kececer ya. Nó chú hoài bà. Anh kia có mòn vậy? Ini hebat ni, dia mau hidup ni. Hidup tangan ni go. Oke, kita coba main micro jig program. Colong. Tangan kita lah lagi. Mungkin mangga.
Guys, bang. Kita anak-anak buat. Yang pungkup ah? Hah? Yes, lumba-lumba. Yang api lah kau. Mana aku? Pukul kan aja oh. Oh, lumba-lumba. Dolphin. Tapi nyona aja ha. Ah, mana video dua. Dolphin. Ha, nyona aja ukut tu kai kado. Itu kau di pan. Moncel. Ih, ada main. Main. Selu dah, Pak. Tangkut. Tangkut. Alah. Kena Ayo dah. Tadi bang hotel. Alah. putus. Anali.